wangalizi watukufu wa Komori, rahma na amani oju yahanyu. Tusana salamu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjori samihi eketso ka kamswishianro ukana rijihunru ho barini no barini ngiho duja jinji eketso kanga mwishawe maluja shaika wajibu rije mahala hamanda hunu ili rije rionese wa Komori. Wa Komori inudensi ya hatu nangarjwa ukana hena mwana mkomori ngukozo imma huma skitifu madziro ikao ngariremao si wa Komori rijihunrao hunu Komori ya ukaya ngabandu wenji desha sababisha na janifanyawe mnepindi wai ya ukaya tsidungu harumarezo zinji ya wandu waonesa ukana wandu wa Habili ye grevu ya osikuwa lelo walati wandu washinda wa organize manifu hamanda yala ima hu ndongo mtu yelewa bwa Komori shasa mani na njeze mbabi wala ngabo wandu watsohelewa bwa Komori eha hindi wanu wandu kaundo waripara ya hema esha madziro ya remawe mwana mkomori osikuwa lelo yamba ukana rionesa utukifu yansi mastanjabu haukaya wanadamu waonoka nsi yatu irengwa mateka ensi ya hatu irengwa ni makrimineli waoneso kabo mwana mkomo juha ulaani nrongo hamanda zinu ya hema esha madziro ya uremao ekawa Komori kwa jajuha badi yotsi mastanjabu haukaya mwengoni Mtume sallallahu alaihi wasallama wakati ya kamaka haparowa maka habana mranso kafiri unu mjerike harumenzia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ewa baadhi ya hawa maka ewa bahindri wamba ngwanza wake harumao kafiri yaweka lelo wananyasi wa Komori waripara harumwa mesha madziru hamanda yanu ramba ukana ihasi hatu ngaranzauri ralwa hitswa ngaranzori tsihunde maji ritsihunde mwenje yawotsi mastanjabu ha Mungu hauka Mtume sallallahu alaihi wasallama haparowa maka inde mano kana skablisha njevan lelo njeni wonese bangu ya wandu walwaru mwazerezo zino rangu osikwa lelo inu ya woneso kana walatsi wandu wabidi wajipange walatsi wandu wajipanga no wala wandu wajipanga shakwa jatendea Mtume hauka Mtume Habili ya ukahewa make na mransi wa budwe masinamu na mransi wa ukafiri rijeri wa kohe harumwenzi ya Mwenyezi Mungu no wamaka bangu ya hao waharaya aweka lelo wananyasi rambanga ranzoda ule haki wa Habili ya wane sautukifu na ulawanifu ya hera ya Mkomoru kwazo uloho masiwani yoti mastanjabu kwezi yoti mastanjabu inde mano kada ikaublishe njevano njeni wanese vatsina ukana rideye vatsina ukari lapize shari waneso wandu wakaru mazerezo zinu rangule tasila lelo rioneso kaya wandu wa Habili wa mkwansi unu watisa wana Mtume na Mtume haparowa maka iliwa ukohe harumanzia ijoka njema no bangu ya hao wamba kwa tuta hanzia njema aweka lelo maranya wa Komori wajioneso kaya ngwanzao wake harumankasuha wake harumatambu ya mwenje tambu ya maji tambu ya mbendwa hula waralwa hitwa ikawa de masulasi wa Komori rita hao bismillah abonga sije makafiri ya maka ngekwezi watukufu wa Komori ngamjio haruma suala la bili ngamu mrongozoni nyima opposition wa Komori
Ebanu hakika Mwenyezi Mungu kweli nga mwanzao ensi ya Komori haunga mwanzao patro le hanyu la utoma boshoni hakaba Komori hakika Mwenyezi Mungu haina mndu nabwe mashisho ya heshi engarjo kahelewana mnaje ba Komori raona wananyasi wa Habili ezitoka mwafaka nasi marangi ya riko zao nado wandu lelo amboka naringwa nzo wende haru mavoti za madepite wandu wao walalao malahoni hao kwa jelewa izwe mwana nyasi zuki watu ansi ya ministri Ashirafi yazionesa sha mimi na swala langu likanse namna hii ngamina harara ngamina torwamo ela hindi ngamjoka helewana mnaje ba Komori owandu wendao harumaze fotiza lelo madepite wakawana ono wana nyao haina mru yato wakosyo ya 5 million waelewa ukakabati sharia wele ukaya eyahundra habohwa wandu wanu lelo karitsu juwezo wafanya kwa jashindo jidailia wandu wanu wazipuzi koma lelo wandu wanu lelo wao reakana mrundae yabohwa se voti lelo za barindi ni ujo utowe mapesa we utowe ya kosyo ya kwenda haruma voti za madepite ezo wa amini hindri narijibulwa ezo wa amini hindri utowa 5 milio jana ze voti zirewa huhundru hubohwa wa amini fuwa lelo wendo haruma voti za madepite ya ukakwani ngojoka uhundra unikiwa hindri na mbreleze baba nunga bondongora tuelewa banu msije mrameno wa Komori mwambanga mwanao ne mwana mkomori ne Komori bweko zao na nyibanu nga nyinyina azali ngafanyilo azali hazi hakanjelewa mru yatoa 5 milio jana ba Komori yenda ya hundra yabohwa yatona mahala tukonda ashitaki lelongo ruduto wa 5 milio mengondo arumafoti za madepite ya kutoka ani sinaude ya mrubanu shaba Komori haka Mwenyezi Mungu ni haki yatu rambe no karjelewa rabe karjelewa alama ili yolelo kwa mwanadamu utoka urenga 5 milio wambe ngondo varu mafoti za madepite alama hindi nukana weboha kuna ani we hundra ngotoka unikiwa na wazo ni kamsomwe mwananyi hojana zuni kwa msomo wewe waenda jana yesenida ilawiyo ye kurunda ilawiyo le jashida ilawiyo raisi ndo lawaye na mreleze baba nukartuelewa gasi wanazijana kartuelewa na mreleze garanzore leziwa ewe boraya haubo udhoma na wakadhoma na jana unambie abaho wende haruma voti sevra wende haruma voti za madepite uhundru hunikiwa ngojo kaushindwa fanya ndongo ndine harumale jumba la mawakala la hamramba no yabo ende mashine inda ile scenario ya depitali mhaji haukabo dhamana wenda depite madepite mengo miraru wajokaru mala jumba la mawakala la hamramba wao mengo miraru kama nzoba vote walua wewe ngawe opposition mzima ngojo koshindo fanya ndongo ndi kwa izo joko propose hindi na mkera dhimrambieze kweli na mhozwa nensi hatu haumbe uhensi hatu haina mndu ya shukuru ya jiwanilie hauhena mndu ya shukuru yake ya rewa mchele ya doamba bombatami bombaba ne mwana kajala bombaba ne mndu mshange hamili katunda mbendu ya hala bombaba nutikozo mndu ani na mribuli arikenda mna inu shawallahi karitsina wandu wori wanilia karitsina wandu wori wanilia riwono kamna ujabanu mje mbri hadaye
mwabe nyima opposition nga mwanza mwanene mwana mkomori nyiwezi nyina ndrabo yo wajibu akamira ya mkomori nakoza nikozao gekwezi kamton sami namna lejini yao batika ukusudi wakanga sarma uso wa bahari yo ya mwana ngamjon sami lejilangwe namna lihe yao ngamina usiu ndonondo haukaya rikaufikiri ukanangasi ensi yatu yarengwani madiktatori yarengwani makrimineli yarengwani wezi ngasina wandu wa urihifadhi ngasina wandu wa urikoziza rijari hundu kakairema diktatori wala rahano wandu wambangu wariwanili yao lazima rejabanu au lazima nejabanu Muhammad amini zambi bebibai lazima Muhammad amini nejabanu ni zambe haukamide ukoso amdo sami ba bistondo mru mbe samso do wanzo amenye miso ya yeti ebonge baurumbo ebonge ikawajibu Muhammad hoja banu njenji tekeleze waliho mira ya mkomori nakoza nikozao nsona mru woni wanilia ritsona wandu wori wanilia ebonge ikawajibu nje banu njenono sokaya o wandu hawemba biza wandu wakauhea lelo waonese ukaya ye grevu ile yandrabu o wandu wa organize wanatsi wandu no wala wa wandu haukati mwambia nekiswa ya mtume hapa roa Maka waje wake harmanzia njema okohe baondo wa Maka wamba ukanangwa nzo wake makafiri yabolelwe kasi wa Komori rabangara nzori ralwa hitswa garambangara kartwanza maji kartwanza mwenje kartwanza nzia yabo karitsi ani gasisa wano wandu wakamaka gasisa wano wakamaka haukam Komori haku ani haihatsu kaya wajibu ya hai mwana mkomori yenda ya soma yatimiza misomo yae she akhlabu dojende ya doba nguwa mbawa zire makoshi ya doba nguwa mba direktori makoshi na mwene hatuari hamanda ino ike kweli lelo harma hadisi hamanda ino wandu wahabiliwa ya ukaya wandu na bakshoma lahoni na weza nsikitisha de mafundi walikoli wa Komori haukafundi mlikoli ngoli wa mshahara wa gardie nuyo yabo we mru wa lazimurenge mshahara sawa na wa minister ilazimurenge mshahara sawa na wa direktori ngoli wa mshahara wa sawa wallahi fundi mlikoli mkomori yalibawa mshahara yalibawa mshahara sawa na mshahara wa Bejalma paswa aminu kana Bejalma iloda honi aminu kana erasiyo ikoulisiwa itende ya mshahara wa fundi mlikoli mkomori ngenyi mafundi hakika Mwenyezi Mungu izodizo mono masulaha wa mshahara wa hanyu guo mshahara wa sawa na Bejalma mbwa ala kuli hali kamna ujua mafundi walikoli mrengo wanahema kriminali wanu mwati yankeli wakekwa roa hito wa baba hao warengao msharaziwi jana ni mwati ya wankeli mjamli waraliziwi kume ala kuli hali no insi haki panu sinuisorishemeza fundi mlikoli haki ya Mwenyezi Mungu rangu botasi yankeli ya hejo menye hahoana hakaba nwetu mayalelo rikwa deto mamaudu de mafundi wangu engeti de mafundi walikoli awenzi ya tujo kayangamia haukardo karende hamadeleka sonti pia mruna nambie hakika Mwenyezi Mungu wa mshahara wamba waziri
omshahara wamba directori, omshahara wamba ministri, omshahara wamba conseiller yalibwao ya lazimu ukedaraja nkura hana fundi mlikoli namnambi yewo mshahara wa militeri mkomori kwanti ya tuketi na nkodo riwambi ya wende walime itunzu hauwende walowe ike kweli mshahara wa militeri utina nrongo za hati wongo mhura na fundi mlikoli ngusomesowa na hema militeri, fundi mlikoli ngusomesowa na hema waziri, fundi mlikoli ngusomesowa na hema ministri, halafungu rudia ni kwa mshahara mbungufu halakuli hadi sidi haliyo indizo riabidi richeba nurudwa zamba rimabia ni kana nyidaula mwarengensi hatu sijau kam na ujo rengeba fundi wa hensi hatu mwarenge mshahara wamba mwalibe mshahara wamba sijau inu hake kari reklame banu rishemeza izo abidi mashababi hamadami ekari jabanu mruya reklame banu balose haki shamrati jabanu mruhaja harwai ani mrungu fuari yomba waziri bari mrungu tokobali yetsawazi mruya fuari yomba direktori bari mrungu tokobali yetsawazi mruya fuari yomba ba ministri bari mrungu tokobali yetsawazi na mrati ba mashababi baso urisa minga mkozo minga mtabiho mesha maziro ya nreme shanga aminukana lazima nshemezo kanga mkozo msiki yasi ya urwa mchele msiki yasi ya kwenda na bangwa wazire makoshi noya niberali jana mrumie side namna hiyo ngekwezi watukufu mtoka ujabanu njeri irongozane mbabi harumo wandu ikao wakawone saukana egrefu ya hoskwa lelo ifubu shake jafuba haukamtume haparo wandu no kwa agenda ebonge mtuanza ni kemle bati aminukana tifanya ule wahenda mno ebonge ngamumbosholo ni maraba menji nywandu kaudo makadunge life yinu ilihe na mwanamkomori elewe kana banu mimi nsuye ngamru wala nsina tabu zangu da mina mru shanga mina problemu ya hensi yangu haukaya hensi yangu banu ya waswili tudo banu ya bidi waswili ebonge ngamumbosholo ni maraba menji nywandu makadunge life yinu nano watu hidunga banu nabo shamaraba menji habari za Komor Chaîne Libre de Comores asemse ambeni Komor Dunia News nano wakorengaze elema za hangu wasitamba zaini mwanamkomori ya elewe iso ikaundo risambao ebonge hatanda yabo ngamjumlahani bema siwia njia ni mboshelen marhaba menji hakumlahani zentosa salamu za hangu dohamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjuhona na wakati wa satsena ikahala kalmauti haririza ze jamaa pia salam ahsantun marhaba menji hai inoambe senge tsimwanza nsokabano nsodo hamba iharo kupeha